Fancy lah Ustaz. Okay, hai guys, hari ni kita di Fancy Station 9 Salam. Kita dihadiri. Okay, so korang siapa-siapa yang kenal kereta ni boleh komen kat bawah ataupun call saja ataupun WhatsApp. Saya bagi nombor kontak dia. Okay, so owner datang dekat sini sebab apa? Before this, dia punya cermin crack, pecah. Jadi dia tukar yang baru. And then dia datang dekat sini, dia ambil Chameleon Blue 80 kegelapan. Okay, so korang dapat kat sini adalah 80 kegelapan lah. Okay, IRR dia 99, UV pun 99. Okay, so kita bagi warranty sehingga 5 tahun. Okay, so sangat-sangat premium and cantik lah. Okay, sebab kena dengan dia punya kereta lah. Alright, so ramai juga tanya, bang, kalau kata pakai gelap-gelap ni, Chameleon Blue ni, macam mana dia punya dalam? Nampak tak nampak? Jelas tak jelas? Okay, kita masuk dalam kereta dia. Nampak interior dia pun sangat-sangat cantik and then premium lah. Okay, nampak? Clear, jelas. Okay, jadi dia takkan mengganggu waktu pemanduan semasa pemanduan lah. Tak kira lah hujan ataupun waktu malam. Okay, so korang yang nak pasang tinted Chameleon red ataupun blue boleh hadir di Fancy Station 9 Salam. Kita akan bagi harga special dan juga warranty yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk kontennya seterusnya. Okay, see you. Bye. Fancy lah Ustaz.